nina nengiwe wia ninena ndiasya na sisieyo umba nola we State House akamba alame hivyo maishuhudia undu Raila kuapishwa keti kibila cha Afrika mundu umoge bana ine wakameme ambie mukamba omu witweta wanganyo le hivyo ukaiba nundu ina mutabisie na namu ya mukatutwa mapuni ya Kenya withie baiba ndumumelela namuona mutama tokumanda duwa uya neta yuti ya kondu wa thina wenyu na umasia wasia kondu wa thina wenyu nete mba kondu wa recognition yenyu yutaiye bau na tuendete twaite na mbaila yikitumi Kenya eko bungulo kenga nawa Pastor Nino na boya itisyoke balata abalukile tikokilele bono Biblia yasyu yote nekwe kiwata kano numwa mwita kanoba osa industry ya itasi ya Kenya balasi ambie wone munene waita wambe evati mukamba kasamukane ngule jande eta wandolo wakeli undisputed yani toka ningie eta wamulinge wakatatu eta wakianga nao ndeba yumota anenga ma president ma Kenya ubiwa uzumbika ndolo ane Kenyatta mulinge anenga Moi na kianga anenga Kibaki lakini jukuma tabu ya wakuma ba ya kuondwa na isi tundameko maitu madhoku tibandu tiumela yu paibandu jue ndokose majeshi maitu ndi yaitu ya Kenya wone ondu mabwa no itela mukambola we bakutwika CDF uno kaniso niwo waumizie ndingi mwananze ki mundu lo namba ku emutabanyo obo museo ukethia muinda koma ni mwana mugamba Bishop wambe wa Kenya eta wa Wellington Mulwa andu ange maitwa Bishop na Pastor bear me a witness baika bilengi Mulwa yitwa Bishop ya mundu mwiyo kikondeki wayaitwa Bishop andu amambie makanisa Kenya nenge MBC tie kwamba kikwatha itongwe iwe mukamba Redeemed Gospel tie kwamba kikwatha itongwe iwe mukamba na mabazita mo maingi makanisa zu muma isi mundu la wa Chief Justice wambe Kenya eta wakitili ya mwendwa Spika wambe wa Kenya eta wa Mati mwiki wa kibebelo cha Kenya mauti Kenya eta wa Kisoi mundu la wa thambazia Kenyatta mau na imutethezia kuwo zume yela nundu ndaivinya na Kenyatta yo wa muvisi eta wa Paul Joseph Mwithi Wangei Pastor Biblia yetu yati noni muzumbi Daviti mundu wesi kumbula naisi yake tikabina neti umbele ina insitu ngaya turunge balatai na ngaya ikunamba yake wendete amikuna kubituke lota zwani ya obo wayo indi timwe Pastor nibwo Biblia yasiati muzumbi Daviti yeboya yasiati ngai wakwa unde cake niki wikwa sana kilumo kia ndeto siakwa na itu na hizi niita akamba na ingu saa nibwa undu ngumeta nundu alamenga luko ya Kalonzo meanzia mudhamanu usiokie waipa najua kwa hata Kalonzo yewa sumbika baitu kibila cha president Kenya kitagwa andu machumbilile matesikie undu ona nguku imutene ticha kakona kamwe ba nguku itatu no yazia muteno ibwa no bongo